wothe ungikorwo riga kiokana uragithie na mbere na kwirorera Gikuyu TV riri ni kereka ria keri ni gututhie na mbere ukumenyithia mohoro maria tukuhaririirie hwaini uyu wa umuthi na tugithie na mbere ni ati oriri thirikari ithiete na mbere na kungethanira na cieko cia ngukumio guku bururi-ini mubunge wa Mwingi Central Gideon Muliungi ni oritie mutongoria wa bururi guthie na mbere na gutashukia makinya macacu ma kiwatho kuria atongoria aria makuruhanitio na ngukumio ro yothe. Mwandiki witu wa mohoro akeri na riboti ino makiria. Riri mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta athiete na mbere kwirumakini ati no nginya ungumania uhuke kaimana kuona ni urahotomia uthii wa na mbere wa bururi. Gideon Muliungi na uria ni mubunge wa Mwingi Central ni amuritie ndakagũagũwe. Watu ambao wataendelea kucheza na mali ya umma, mali ya wananchi, wajue siku zao zimehesabiwa na ni shida watapata. Akiaria ni ahutitie ciĩgiĩ ugaruruku uria urambikirwo ni Mugathe Kenyatta na kweheria minista wa mathako wira-ini guku akiuga uthuthuria mukinyaniru ni wagiriire gutafanio kuona to ucio tu ungumanetie kwina angi aingi. That is just a speck in the ocean. There is more that needs to be done in the cabinet because the fight against corruption must start from the top, and we have had several cabinet ministers who have been mentioned with high level corruption. Oho ni oritie munini wa mutongoria wa bururi niwe William Ruto angikorwo ari na uma o wothe wigie ungumania hari kurugamio kwa demu ya uma manyite itemi mari na mutongoria wa bururi hari gutashukiria aungumania makinya marumu ma kiwatho. If the deputy president is sure that 7 billion has been lost, I think him and the president should go for those who have stolen that money, fire them and take them to court, and follow that money and make sure that it is returned to the taxpayers. Muliungi aretie miario ino igongona-ini ria mathiko mwena wa Kanika Mwingi. Na tukirora riboti ingire haha ni ati thutha wa ruhonge rwa guthaitira maria maturigiceirie nema kuruta mukana iguru ria kugita nyumba na mabati ma asbestos, riu thukuru wa secondary wa Nanyuki ni wanjitie mihango ya kuruta mabati maya na kugita ringi na no thutha wa mabati maya kwirikana ni ugwati kuri ugima wa mwiri tondu ni macungagiriria murimo wa cancer. Riu thukuru uyu ni ucangithitie mbeca cia kurugamirira mihango ino kuona thukuru wothe ugititwo na asbestos. Quite expensive to remove asbestos and even go to deposit them. So that's why we are making an appeal. We have already made an appeal to the Ministry of Education to give us up to about 8.8 million to enable us remove asbestos, particularly from the dormitory area, because there's a lot of risk at the dormitory area and even at the dining hall. They are highly hazardous, especially for the fact that they have got fine fiber. This fine fiber causes lung cancer. Tukiuma mwisho wa reri ni mwekwe nginagia kuria thiini wa county ya Nakuru, na riboti ria turathi na mbere na kumiamukira ni ati mieri kenda thutha wa mutino wa demu ya Patel gututhuka muturire wa aikari kana aria makorwo makihutio ni mutino uyu kuma kure mwena wa Surai Kambazi thiini wa county ya Nakuru ni ambirie gucokerera ta uria yari hau kabere thutha wa gukorwo magiteithiririo ni ikundi citiganite. Ikundi ici mateithiriirie na njira ya gukorwo ikimakira nyumba ndeto iria aikari aya mamiamukirite na njira ya gikeno. Sasa kwa hizi manyumba sitasaidia kwa wenyeji sasa wenye walikuwa na makloti sao wenye wamejengewa. Sasa sitawasaidia kwa vile itakuwa na utofauti na vile wanakomboa kwa saa hizi. Sasa hii naona wakazi vile tumekaa hivi wako na furaha kwa ajili ya nyumba ambazo zimejengwa. Hata wengine wanasema wengine wangepata nyumba kama hizi, lakini kwa sasa kila mtu ako na furaha kabisa. Wahu wa Kamau iyo ni riboti njega muno makiria kuona aikari aya akoma kure mwena wa Surai
na agikwiraga kuria no matora ma gwitu tondu Surai ikire wodi ya gwitu kuria mwena wa Subukia koguo ne gikeno muno makiria kuona riu ona thutha wa gukorwo makihutio ni mutino uyu wa Patel no maragithie na mbere na guteithika tondu ora riu ni marigikara nyumba thinie niguo na tugacokera ikundi ici ngatho ni undu wa kumaririkana na njira igwete niguo muteithia wa muthini ni Ngai agwatagia gwati kio kawe ni unyitaga itemi wona muthini akigirira maundu mangi maya ni mamo ma maundu maria ona ni ngoro ngika na ngakimenya Ngai no ari guthie kana no eguthie na mbere na kundathima tiri undu ungi tugathie riboti ni gine ati ni gututhukite ndugamano gicigo-ini gia Takaungu thiini wa kaunti ya Kilifi thutha wa maoni ngurani gututhuka megie tabarira ya kambuni ya Taifa Gas kwambĩrĩria waki wa thito ya kuiga gas mwena ucio kuringana na gikundi kimwe kirau kiugite kuiga gas mwena ucio ni gucungagiriria guthuka kwa iria hamwe na riera reke tunyitanire na mwandiki witu wa mohoro wa Mbui wa Gakibe na riboti iyo. Waki wa thito ino ya gas mwena uyu wa Takaungu ni uthundurite maoni ngurani kuma kwi muingi wa gicigo giki kuria gikundi kimwe kiugite waki wa thito ino iria itanyetwo kuigatania 6,000 cia gas ni gukorwo ikiguni kinene kuri aikari aya guku gikundi kingi gikiuga waki wa thito ino ni ugucungiriria guthuka kwa riera o hamwe na iria undu uria ugutumite aikari aya macemanie niguo kwaririria waki wa thito ino. Miezi ya nyuma mwaka jana mwezi wa 8 tulikuwa na mkutano wa NEMA hapo chini Boyani na machifu wakakuja na watu wa NEMA wakakuja na ward administrator wakakuja na tukaelezewa madhara mengi ya mtambo wa gesi ambao unataka kujengwa hapa. Ona kuri uguo mucemanio ucio ndunakorwo ugithie na mbere kuona maofitha a ruhonge rwa NEMA ene kambuni ya Taifa Gas o hamwe na kamishna wa kaunti ya Kilifi matinakorwo magikinyia mucemanio ucio. Katika kuelewa kwangu mimi kama miaka yangu nimeshita Kaungu, naelewa hii ni yote huku imepangwa kwa sababu ya agriculture. Mali kwa kulima na wale wenye hawana mahali wajejenge huku wakae. Imesemekana katika serikali hii settlement yote hii hapa ni watu wajenge wenye hawana makao na mambo na farming. Sasa twashangaa kwa nini ifanywe mambo na kampuni nini wajenge huku kampuni. Ningine kwerekanete ati waki wa ruthingo rwa eka 8 ura tabarira iyo ni wambiriirie ona thengia ministry ya migunda guku bururi-ini kamiti ya migunda o hamwe na ruhonge rwa kugacirithia maria maturigiceirie ni ruo NEMA kuregana na waki ucio. Muingi uria ureganite na tabarira iyo ni wambikite cira igoti-ini iri ta njira ya kuhurana na waki uyu. Handu-ini ha Gikuyu TV ni njitikaga wa Mbui wa Gakibe. Thengio muno makiria mwandiki witu wa mohoro wa Mbui wa Gakibe nundu wa gwicera kuria thiini wa kaunti ya Kilifi no wagiturehera riboti na riboti ya mwandiki witu wa mohoro ne egutuhe kanyaga kwamba guikiria oro hanini tugithie thiini wa ikereka ria gatatu na ria muthia na mwena uria gwa studio yake ona mundu gwetwo Ken Maina akihaririirie nego gutigirira ati thiini wa ikereka ria gatatu ni twakorwo tukinyitanira nake kogwa ndukae guthie kuraya.